Раз, два, три, проверка связи. Салям алейкум, Джимат. Сегодня мы в Уркуста, это передовое. Сегодня здесь Корушуф, я так понимаю, что, наверное, несколько сел, да, объединенные делают? Или только уркустинцы? Нет, только Уркуста, да? Да. Окей. Вот, сейчас все начинается. Давайте посмотрим, что здесь будет. Но, судя по всему, народу будет много. Они обычно каждый год собираются большим составом, очень активный. Ну, село изначально было очень большое. Да, село изначально было большое, реально. Давайте посмотрим, что там есть. Сауна. Selam aleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Selam aleyküm. Allah'a şükürler olsun. Bir yıl 36. keresi koyduş görüşümüzü geçirgenimiz. 89. senesi başladık. Buna bugün görüşürler ola. Pek kıvanam yaşlar çoklaşıp başladı. Son yılları yaşlar çoklaştı. Elbette her bir insan men kimim, bu dünyada benim ecdatlarım kimler, hangi topraklarda dünyaya geldiler. Yani temelini bilmege istegen, meraklangan yaşlarga bin kere aferin aytam. Gelip abla koyuş görüşürlerine yaraştırganlarga da binlerce şükürler olsun. Kıskadan aytkanda öyle. Sizin ana babalarınız bu köyden eken. Benim- Aytınız adlarını. Benim kar babam bu köyde doğuldu. Bu köyde. Cemalettin kar babam. Onun babası da bu köyde doğuldu. Ama onun karbası burada uzuncu boyu var. O uzuncu boyunda dünyaya geldi. Yani babam tarafı bu köydenler. Bu bir vakitleri Balaban'dan Balaban bir köy olan Kırım'ın büyük köylerinden biri. Ehalisi çok olganı üçün iki kolhoz kurganlar. Halk, bu köyün halkı iki kolhozda çalışkan. Biri telmini, biri kolhoz geri. İki idaresi olgan, iki kuznası olgan, iki traktörlü brigadası olgan. Unutmağa ve siyasi taraftan alacak olsak, unutmağa ve unutturmağa hakkımız yok. İyi. Anda taş koyduk. Taş, abidi. Onu koymak için bir 4 kere, 5 kere bu yerin cemaatini toplaydı. İdareciler de karşı çıkmak için. Ne olsa da taşını koyduk. Kaçıncı yıl? 9. senesiydi galiba. Koyduk. Yazılarını görgendirsiniz. Çıkardınız, çıkmadınız, çıkarmadınız. Çıkarar mısınız? Taşın üstünde yazılı böyle. Doğuldunuz güzel Urkusta'da. Kabirleriniz kim bilsin kayda. Bizler gene vatana kaytamız. Sizlerine azizler dua ile anamız. O ana tilimizde bu yazı. Allah'a şükür çok karşılık bildirildi. Sovet taraftan, bu yerin ehalisi tarafından. Her bir toplaşı olganda, bunda bir 8-10 koranda var. Haberimiz olaydı, Kırım'ın her bir rayonlarından toplanıp gelip basaydık. Hani kim karşı, sebebi ne edip. Allah'a şükür oldu geçti. Bana bugün bizler için bayram. Başka köylerden de adamlar var. Bu Baydar havasından var. Avuştalılar var, Yaltalılar var. Herkese hoş geldiniz cemaat demege. Biz de bugün Dilaver'den Urkustalı. Pek yaxşı. Doğru aytasız. Oldu mu? Maşallah. Maşallah, sağ olun. Maşallah. Плановая дуа ежегодная,
как обычно, начинаем с дуа, небольшая концертная программа, и плов, и фотовыставка, и также у нас есть баннер с картой Уркуста. Мы сейчас его немножко... Он там, да, в начале стоит? Да, мы его сейчас немножко вперед поместим. Разработана была карта, разработана была вот фотовыставка, также топонима Уркуста и мерч, пожалуйста. Мерч, да, видели. Мерч, да. Но вы сейчас организаторы, да? Мы все Машалла. Машалла. Сейчас пойдем карту посмотрим. Я побежала. Да. Пойдем карту посмотрим. На нижний, чтобы когда я почитаю, Вон там карту, они эту карту как бы сделали. Салям алейкум. Салям алейкум. Kore'mde Лица знакомые, да? Да, bak. То Узбекистан, то еще куда. Yaxshi. Это блогер называется, как? Ну да, наверное. Интернет бакаман. Да. Первый раз Kırım boyunca Крым, Узбекистан. Türkiye. Öpüntü sortanızdan geçti. Yaxshi. Bakam tanış gibi koyun. А сіз Уркусталысыз mı? Urkusta. Bizim baba dedelerin evi o onda. Тұра ма? Ev тұра mı? Ha, yok onu 92'de kelgende turardı. Soңғы sefer kelgende 94'te уже bozganlar başka ev kurganlar. O vakti baba da sağırdı, endi geçirdi. Allah rahmet Endi o ev yok, bozganlar. А ev nasıl edi? Evler mında nasıl edi? Екі қатлы mı? 2 kat и балкон деревянный. Улежный ev. Богатый, Влежный. Богатый. Своя время богатый болған, енді айтқанларына көре екінші этаж балкона, екінші қата жеузлер, емішлер қоя екенде, сон деңізе аварып, Түркиядан пароходлар кесе уяна барып, сата екенбі, бір şey екенбі. Deniz yanında mı da? Deniz. Yok, енді avara ekenlerde kakta, ili adamlar keli çuval yekti. Bu ikinci katına öyle yemiş yığa ekenler, ceviz, alma kurusu, öyle aytadılar işte. А, O 92 sene kelgende varı değil. Son kene kelgende baksak bozganlar, yanına başka ev yapıyor. Yazıklar. Abi saklap ne sizin? Şevki. Şevki. Saklap olamadık da gelip eski evleri özümüzün baba dedelerin evlerini. Bunlar gele son bozup yanına başka ev kurarlar. Öyle kep duramız işte. Maşallah. Maşallah. Unutmayın. Maşallah. O ruhları kuansın. Amına bizi unutmayın. Öyle ne madem. Aynen, sağ olun şeker. Sağ olun. Yaxşı görüşürüz. Görüşür. У меня. Короче, мы тоже уркустинские теперь. Да. У нас просто... Я же помню с прошлого раза ты говорил, что ты не Уркуста. Да, у нас просто, я же говорю, у нас друзья, когда начинают организовывать, мы везде. Он не мешает, вон туда вот. Соколиная туда, кокос. Просто я тебя и в Гаспре видела на Корушуве. А где Гаспро? Гаспро Кориис. Это же это делала Улькер. Улькер, да? Поэтому мы там были. Смотри. Хую. Дели хую. Kuyular. 8 штук. Ozenler. Ozenler. Bak nasıl. Ne kadar. Çokraklar. А вот мезарлык, мы в прошлый раз вот здесь были, мезарлык, скорее всего, да? А вот еще один есть. И Вот вот тут еще Три. один есть. Ну, мы, похоже, были на крайнем. 5. Вот еще. А вот здесь мы, наверное, были, в Кадеми. Кадеми. 5 штук, видишь, по сторонам. Ага. Camiler, 3 tane cami var.
Ана мезарлыклар бахна кадар. Джума Джами, вот Мырзалар, помнишь? Мырзалар это академия, Мезар. вот он, вот там наверху. Я же говорю, он был немножко на этом, на окраине, Вот он. уже на выезде, вот. Вот Джами, вот тот, помнишь, он стоит еще, здесь табличку они сделали. Да, Дегермен Малисы. класс. Мырзалар аралыгы. Ну, какое большое село было. Да. Мали, смотри. Малили. Юхара Ашага, это классика у всех есть. Да? Отар. Байдар. Бага. Экинчи юхара. Прама. Килсе байыр. Кузня аралыгы. Окса. Смотри, в кузне. Арл, почему кузня? Ну, кузня там Ну, была. разве Аякап дукяны. кузня? Бербер. Тютюн. Вот это центр, наверное. Центр вот, Джума Джами. Напишешь у меня, хорошо? Это стикеры, да? Вот, Кустав? Да, есть Прикольно. номер, Это есть сама делала? номер. Да. Давай, одну стык и такой. Дай мне еще одну. Классно. Да, мы тоже возьмем. Ну, смотри, какой прикольный. У вас 2 3D, да? А вот это вот классная вещь. Да. Хорошо, и 2 у вас. В 1990 году, да, ты сказал? Ну, я представляю, насколько это было сложно сделать в то время. Но они объединились. Первый Коршоу был в 1989 году, вот 36 лет уже. Без пропусков проводят Куршовый. А вот этот камень, обед-этаж, поставили в 2009 году. Общими усилиями. 18 мая. Это получается уже 16 лет. 16 лет стоит камень. Светлой памяти уроженцев деревни Уркуста, погибших в годы Великой Отечественной войны и депортации крымского народа 18.05. Ну, в общем, общими усилиями поставили камень. Вообще, в принципе, вот такая инициатива, она очень важна, потому что при въезде в Уркуста это самый главный, получается, разворот. Как только въезжаешь, ты уже видишь этот камень. И я думаю, что общую нашу причастность к этому камню понять можно, да, легко понять. Уркустинцы молодцы, машалла. Сейчас, получается, будет концерт, ну, сначала будет дуа, потом концертная программа, плов, чай, май, в общем, общение. Вот сразу видно, человек не инженер, понимаешь? Вот разборчивый, красивый почерк. Я не инженер. Подыграй мне немножко. Если бы я знала, что вы будете с Ливерага, я вам книжку взяла бы. А я еще встретимся. Посмеялся, держу каждый раз с собой. Скажи, вожу пожалуйста, книжку. что здесь происходит? Что вы записываете? Мы фиксируем фотографии, вот нам приносят для фотовыставки, мы их регистрируем. Сметался в будущих проектах будем использовать. А там еще какие-то дополнительные данные, это Да, мы то, что вспоминает, да? Да, вот у девчонок есть анкеты, те, кто желают, могут заполнить их и рассказать о своих предках, о своих бабушках, дедушках, родственниках, которые в Уркусте родились, жили. А ты укусился? Нет, я байдарская. Я вот смотрю, что-то вот... Не, ну, слушай, мало ли, Мы байдарова, эпосы, базанкойдеров. Машалла. У нас скоро будет лекция по кофе, так что я тебя подпишу еще раз. Сабунза. Сау. Bu kitap için men için bir kıymetli bir kitap. Gerçekten de kıymetli. O küçücük olsa da, cep kitabından olsa da ama kıymeti men bilsem pek büyük. Ve aslında bizim folklor şınaslarga, son til şınaslarga, yani tilinen, folklorмен uğraşkan insanlarga pek faydalı olur dep umut edem. Bu kitapta men 15 yıl evvelsi Türkiye'nin Bandırma
деген бір балабан шайыр бар. Оның янында Қойралы Орхани деген Қырым татар койы бар. Там Қырым татар койы. Әлесі 100% Қырым татар еді мен барғанда. Мен 2009 senesi бардым. Ve anda birinci kere meni Adnan Süyen alып барған еді. Bursa derneginin başkanı. O alып барған еді ve sana bir sürprizim var. Bir Қырым татар қартанасымен таныштырacağım деп. Анда барып онымен танышты. O вакыт пек қысқа болған еді. Сонымен қайтып келген соң kene yollarını kıdırıp men endi kene anda barıp o köyde bir 2 hafta yaşadım ve Kartananın bütün aytkan nelerini yazıp aldım. Pek peşman edim Kartananın evinde yaşamağanıma. Ne için? Koyun halkı o kadar bir sıcak karşıladılar ki herkes özünün evine tartaydı. Ama bir koranda yok bu bizim misafirimiz bir kimseye vermeyeceğimiz deyip yollamadı. Ama Makbule Bitaga Erkun baraydım. Kırım Tatar tilini o kadar bir temiz saqlab қалған. Hiçbir ne deyimizge bir assimiляцияға неге оғрамаған bir. Yok. Türk sözlerinde koşmaydı. Pek bir az sözlerini. Ya adam Türkiye'de doğan, onun kart babası tepip kelgen Kırım'dan. Қайсы көйден қар бабасы? O bilmey. O bilmey ama bakınız bir miraklı bir şey. O ayta mına bu 30. yıllarda soy isim nesi kararı çıkkanda diye Atatürk biz de babam de soyadımızı Kırım deyip yazdıracak edi. Seyit Ahmet Kırım. Sonra emcem diye yok. Biz Kırım tuğulmuz, biz Akıyarmız. Bizim soyadımız Akıyar bolmak gerek deyip. Onun için onun kızlık soyadı Akıyar. Makbule Akıyar. Son Akıyar'a çıkkan son Makbule Ozen oldu. Ve daha bakın şu ama onlar hepsi çöl şivesinde laf edeler. Hem de çokça bu Kerç şivesine pek oşağan şivede. Ama Kartana aytı ki mına babamla beraber, babamla yani onun neleri geldi, tataları, kardeşleri ve her birinin adına o dedi Nuriye bir şey deyip bir şey. Son ben hatırladım ki mına bu mesela Baydarava'da, mına Urkus'ta, Akıyar tarafta kadınların adına Biçi degen söz koşular. Eşitkendirsiniz. Hatice Biçi, Kurt Biçi, Zeburi Biçi. Yani mına ben eşittim çünkü ben Urkus'ta kitabını yazganda rast kelgen edim buna. Bakınız mesela bazı bir yerlerde bizde mesela ya çöl tarafta Şerfe, Tutay ya öyle şeyler koşulsa Akıyar tarafta Biçi koşula kadınların ben bilmeyim ne dedim. Onun için de tahmin edem ki belki bu taraflardandır deyip. Ama onlar özleri değiller belki Cankoy taraftan kelgendirmiz. Aytıp olamaylar. Onlar başta Romanya'ga kelgenler, Romanya'dan nege kelgenler. Kartana bir bilesizmi Қазақша aytқанда ходячий энциклопедия еді. O saatlerle toxtamayıp masallar, aytımlar, çımlar manelerini aytaydı. Ve bakınız men yazıp alganda 90 kaç yaşındaydı ama hafızası bek güçlüydü. Ve mına bütün bu kitabın içinde o yazgan neler, yani aytkan masallar. Tek meraklı bir masallar, mesela Koyan masalı, men hiç bir jıyıntıklarımızda rast gelmedim. Pek meraklı bir ne, hem folklorşunasılar ona pek ne etkeni, emiyet bergenler. Son da bir masal, Kara Biber Jigit masalı. O başlaydı. Mına bir zamanda var eken, bir zamanda yok eken, bir tüccarın 3 kızı var eken. O ayta, ben hatırlayayım Aksakov'un Alinki Цветочек. Akılımızda mı? Ana o da tüccar keti, 3 kızından soray. Ana bir kızı, bir kumaç isteyi, bir kızı da bir kumaç isteyi, 3. kızı Alinki Цветочек diye. Bunda da bu kızı Karabiber, bir tane Karabiber getirdi. Karabiber danesin. Ama Kartana bek meraklı aytaydı. Ama getirmesen babam vapurun batsın deyip. Yani o elbette ki Kartana o masallarını kaydan bilsin. Kırım Tatar masallarını bileydi. Men yaşlığımda kelgen olsaydım, men daha çokça aytır edim deyip. Son elbette biz çok nelerini yazıp aldık, janrlarını mesela. Kahve yakında bu şeyler var mı? Vardır. Burada var. Var. Taparmız. Onların en sevgen sözleri bilesiz de. Kahve tutun, keyif bütün. Her vakit. Kahvenin tutun, yani her şey keyif bütün olacak. O nelerin, ben dedim aynini. Kartana bir dindardı Kartana. Hepsi böyle ne, namazlarını kaldırmayıp, hepsini yetip okugan bir Kartana. Ben dedim, Makbule Bita ya siz dedim aynini bilesiz mi? 90'dan geçken karttan sen neyin ayniniz aklımda yok dedim. İkinci günün sabahına bir oğlancık çapıp gelgen. Zehra abla sizin Makbule kartıyı çağırıyor. Ne oldu?
тез кел, мен қатырладым, намазым шашырай яздым деп өле бір не айнени біле айтып берген еді. Бек мерақлы қартана өзі де там татар жасына донатылған бір евде яшайды. Миндерлер, бұл анау нелер, тартмалар. Эбет, мына видеода көресіз, о уақыт bakın 15 yıl evvelsi yazılған şey ya. Mende diktafon yok, ne yok, telefon yok deyip da жарты bir ne fotoaparat var edi. Onda қалып videosu. Ondan ziyade yazmaydı. Onun için birçok videoları 9 dakika, 9,5 dakika son biter. Şimdiki eğer imkan olsaydı pek güzel olacaktı. Ve ben tırıştım, başta onu bir edebi tilge mi çevireyim dedim. Yani mesela şınlap ya, o şınlap деп айтмаған мүмкін. Son vazgeçtim bunu emdi. Kartana nasıl айтқан olsa, öyle tam özünün tilinden hiçbir şeyini ne etmeyip. Mesela o bana ayta, ben sana şimdi bir cumak aytayım, cumak sözünü bilesің mi? Ben dedim, bilem. Ne o deydi? Tapmaca diyeyim. Bileyik kesin. Yani ben de mesela balalıktan eşitken edim, bizde tapmaca demeyediler, cumak deydiler. Uzbeklerde de var cumbak degen bir ne. Yani böyle neleri de var, tapmacaları da bek meraklı. Atalar sözleri, son bir yani bir şive sözleri qayсылар ki biz endi çoxtan olarını joyduk. Biz mına konuşkanda o sözlerini kullanmayız. Ben bilesem, cumaklar evet, tapmacalar evet. То есть полностью сохранили авторский стиль. Elbet. Öyle tırıştım, polностью o ne etmege. Bunda başında şu Makbule Bitay'ın torunu var. Şipçe, evet. Şipçe, siz onu bir oku bakınız, bana karаңыз okuyayım. Komşumdan kelgen bir şipçe saldım kapeske. Erten turup karasam şipçem xoraz. Ülendirmey akam dep muğaya biraz. Ülendirdim qorazım, töşedim oda. 15-20 kudağı, 40-50 kuda. Qorazım mağa qast etdi, kapşığım teşti. 5-10 kiler zayiremni küldey eşti. Men qorazga qast etdim, qayırdım, soydum. 3-5 komşumdan barabar özüm de toydum. Qorazda bolsa yaradı bir kerekке, 15 okka may çıktı şiberekке. Aytam pek bir meraklı bir neler. Folklor bu bizim baylığımız. Bilesiz balalar, folklor her şeyin temeli. Sanatın da temeli, edebiyatın da temeli. Eğer biz bu şottay bolup oturmak, şot oturup ne da? Kichkene çapaçık. Şottay bolup oturmak. Eşitmedin öyle söz. Snosky diyor. Muğaçık yapmak gerekiyordu. Doğru, evet. Belki. Maşallah, çok sağ olun. Siz sağ olunuz, meraklanganınız için. Kısmet olsa yarın yarmarkada onu görüşürüz. Siz sağ olunuz. Sağ olun. Görüşürüz. Можно, пожалуйста, я выпишу? Вечерность, регистрация. А что нам надо подписывать?
Ödekler korsun. Selamünaleyküm. Size vakti bakamız Sağ olun, sağ olun. Siz Urkusta'dan mısınız? Baba dedeleriniz? Hepsi Urkusta'dan. Bundan çıkanda 4 yaşındayken 4 yaşına bala. Benim adım Rüstem. Karakaş Bekir. Babam adı Karakaş Bekir. Bir mahallede 9 tane Bekir var ekan. Son hepsinin laqabı var ekan. Birisi Topal, birisi Kör, birisi babam adı Karakaş Bekir ekan. Kara kaşları var ekan, değil mi? Şunu adını Karakaş Bekir koyganlar. Başka lakaplarını biliyorsunuz mu? Kitapta var edim, endi o kitabı var, almadım. Çok edim. Thomas. Ondan ekenleri bizim koydu. Karakaş Bekir koyganlar. Karakaş Uzak Bekir. Kitabım var. Okuyayım. Sizin adınız Aydın. Urmus. Yakında tüyün bıraktım bir perdeçe. Yakında bir yere vardınız. Kanda bargana ediniz siz yakında. Yakında. Hastayana bakın. Özbekistan'da Degavat'ta yürüdüğünüzü baktım. Son Türkçe vardı. Çöpüne kaşağımız. Baktı hepsini baktım. Allah'ım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sağlık versin. Bunu yeni yıl görmedim bunu sırasında. Terör şirket. Sen? Yaxşı. Ben bunu salgına koyayım. Allah. Yavaş. Bir şans alıp ne
Sırardım bana var. YouTube bu. YouTube. Unutturmağa hakkımız yok. Yıllar devamında bir yıl 36. keresi paylaş görüşüp geçireceğimiz. 36. keresi, 89. senesi birinci keresi oldu. Ama endi bu yıl 36. keresi paylaş görüşümüz olacak. Görüşürler farklıydı. Çok adam geliyordu, cemaat oladı, azca geliyordular. No, üzülmedi. Allah'a binlerce şükürler olsun. Bugün de bayağı adam var. Adet üzere bu merasimlerimizi biz duadan başlayıyorduk. Bugün de öyle olacak inşallah. العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ليا الفاتحة Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Allah'ım ya Rabbim takatlısın, kudretlisin, yardım et. Bin bir atıl bir Allah'dır. Bin bir hastalıklardan, ölümlerden, gaza düşman banışlardan sakla, hoş Allah. Ölülerimizge rahmet, tirilerimizge sağ salamat gelecek koçer. Ve cümle kullarımızdan beraber bizim Tatar halkının ömrünü uzun etip rahat yaşamak kısmet et. Amin ya Rabbi. Вы все-таки решили приехать. Да, Тут такая движуха, сейчас плов будет. да. Хотим кофе попробовать. Ага, Яша. Евелина говорит, самый вкусный кофе вы вкусы здесь. Да, она права, конечно. После вашего мне даже стыдно что-то другого предложить. Каждому кофе свой вайб. Да. Сюда. Ну вы дегустатор, конечно. Будем дегустировать. Не, подожди. Интересно. Вы хотите посмотреть, как я буду кофе пить? Варианты? Kızlar yapkanda öyle düşüngendiler. Gerekliler. Fakat biz sami nalırsın. Yakşı olan mı yok mu diye. Lezzetli? Да? Скоrodешься. Я пробовала, говорит, вообще офигенно. Прям свеженькие такие, хорошие. Как называется этот кофе? Дембель каве. Правильно. Базар Хавеса называется. Базар Хавеса? Да. Надо ходить на лекцию, чтобы знать, как называется. Она была? Да, нормально. Нет, и у нас каве были? Да, конечно, обязательно. Практикуем ежедневно. Это знаменитый уркушнинский попкорн. Пешки разлетаются. Аунас, каве, аунас. Он думал, ты полный сделаешь. Можно? Да? Алькам салям. Айта. И термо?
попкорн тоже бесплатный. Алейкум салям. Все, я А мы ваши соседи Где? с Намангана. А, елки-палки, я думал в седьмом. А мы ваше видео смотрели, когда вы там были. Да. Да. Я с собой Вот Чарух Руслан, это мой брат. Да ладно. Да. Так, стоп, подожди. Это сестренка Руслана ты? Да, А младшая. меня помнишь? Нет, я маленькая была. А еще одна есть, да, сестренка? Да. Старшая она. Старшая. Она посередине. Ну, вы ее знаете. Вот да. я ее, значит, знаю, да. Да, Риян. Риана, да. Да. Лейла, помнишь, я про Чаруху рассказывал? Да. Мы с ним в шахматы рубились. Вот это его сестренка. Да? А вы у нас были как-то дома, да? Нет, не я была. Это, наверное, сестра была. Риана? Да, я Арзу, еще младшая. Они похожи, видишь? Я тоже подумал, что Риана. Поэтому. Смотри, как похоже на эту. Как типа например. Потом балаклавая кучка. Не балаклава, а золотой банкет. Там трамваи ходили, по-моему, золотой банкет, да? А нам везли трамвайдан покатала. Да, и в чантасының трамвайда қалды. Сведения собирают про уркустинцев.
Rahoma dostlar, Cemile ansambli. Maşallah. Endi o'yinlardan so'ng biroz muzikali nefus yapay dostlar, böyle kuchli, iste'dodli ustalarning beraberlikka o'z ijrosida birga olarga quvontirajaqlar. Ustalar, hazır olsanız buyurunuz.